intro to ni disability saya berpuluh mana, karena kalau level apa paling tinggi kalau disability saya ni boleh berapa no. Kalau takkan ni disability, dah boleh mupas ratma, kau di mana ada ya acara tu paling juga, dapat tu paling juga. No, jadi saya ini lepas saya di tempat rakyat orang mereka cuba kalau protes ani, lepas saya people order pemaham jadi. Lalu saya berapa kalau produk bayar ini, lalu kalau sudah tu pakai ni sebagai sebuah ada, orang saya cuba sebagai ini. No, le aku tikan, no, jika terang sebelum, terang apa. Amno ko le jile do se de ba ni chung mo lo le jik sa la ma ba se ko ba no da keyword one ni ma ba sa ro we control se le do sa ko ko do ba spin no a ko do ma ba yi ko ba several lo se ko ni lo no ni le bi lo do awe pa sa do no sa ra we te ya te ki te rin to da tu pa le ta ko bu no ni do pa su ba sa le te ba do we sa ni ba tu pa le ko ni to bi ya no dunia no nasi kalau itu pun pasal mak ada batu pasal kalau juga no le tali le agak terblonnya ini masa testinya apa banyak amal marah lawan semua dah awet le tadi no kalau aku le ni page le ni kau nya dan kau dah pele tu ni queen Lucy no pele tadi tadi anak le cicem ni mo lalu le kau tu cik nari bayar cik nari bawa dek kau ya pak asal cik nari cicem ni aku ni fini pay kau ya Mereka yang lagi jelek lagi lu pernah punya bawa kia kalau pakai ada apa boleh ada ni. Ini dah kalau pakai ni si kaya tidak lain kita tu ni selimo, lain si kaya tu kita ni ready mungkin rati mungkin ni apa kalau bala basah mo aku ni tidak lain just no pressure kalau ni tadi kaya kita terkan ni bilang mo kalau di Tibaya is have you ever questioned Tibaya then mania lo kalau saya cakap apa pasal lagi ni cakap apa nak kau bawa di telu nol lagi ni apa kau nak dengar ni kenapa ni pak bila lagi terlalu di ulti lagi just question ni awe mana lagi just ni apa kau nak dengar lagi ni awe dah Tibaya lagi mana no mungkin just mungkin ni awe adu kau lagi apa no nak kau kan awe terbaik kau awe tu kau lagi kalau dia dah kelak ni pala pasal Tapi ni kan awak mula je spin asal beda je spin apa, lalu kita ada kerja ni bala masalah. Aku ni sibuk saya, baru aku lagi saya mau mana lagi juga mana, saya mau mana lagi juga aku ni, le tu saya beda, tak kira ada cuba kau le pauta sahaja ni sibuk saya berpuluh rumah, sibuk kita berpasrah sama aku ada, nah, tapi cuma pasti, sibuk bala cara itu orang saya awak di tahun ni je, terlalu bukan le jajar road luar, le keyboard luar, leather road luar, leather luar, awak kau ni cuma dia kata pergi jaga ni, cuma ni, aman mana dekna ni, dah ada leki terpada, je kau boleh jual aja anak je, malah je nasa macam je, kalau ada leki dah, awak je le awak tahu pada tahu ni, le Kemudian tadi apa itu batu paling baru leki tadi tasik jalan mana, dah kami le imari fokus di situ nama dah le terakhir tu di terakhir dah le Delhi bacogi, orang tu ni log mana log ni tu misali baru baru nak le terakhir awak baca dah le jika baca lagi tadi bacogi ni bacogi jina le Kau ada bacogi lah bahasa ini terbacogi itu saja apa mana Me, then Allah sahale je kau dua lale orang rabu ni orang rabu lihat kino buka je dua kan ni muda deh ni pakai pej lah baru tu je lah dah orang leki tadi tara ni sarai cai joko dah pun mungkin pukul aku sibuk saya rumah mungkin pukul aku mungkin cai ni tak cukup gitu, faham? Logal itu le pattern apa no? Pattern apa no? Kalau dah hai sari cau gitu, you ada kami mu lah yang kiri le farm no, tahu sani le sari cau no, lalu kita, mana lakahi bahasa lagi dah, pattern no mini flow, ciru alu kepi je, yani ya domu kupi lah ya domu le ni mu le dah supi tak nak lah yani, aku dah kau bayar ni apa bayar ni kan.
takut aku bayar nih lo kalau saya itu sih bang, nah aku nih paham misalnya tak kira kalau wira le kira ino sarai jeruk kui bayar mana wae kui mau no, mana wae kui tak kuat kui jadi bahasa lagi nih jeruk apa lo di jadi ur tadi jadi ramai kan jeruk nih dia ramai lo tahu kali jadi wira mau wira le tak kali tak bahasa aku cerita dulu awe diri hidup tak hidup gini ada hidup gini kalau di sana ada tak kau gini ada gini lo di masih lo di lesson ni malu beda dong nyo lesson ni malu dong nyo ada awe macam apa lo di beda awe fi kau ada juga lo di lo di kita ni lo kilo koser kalau pergi kau koser ni no lo ni li kau ni no mipa awe baru pergi saja pergi dah kau di masa lo lihat jalan macam mana berapa ni aku senian ni lo kan ni masa le dah sugi kita nak berapa dah sugi le Allah lu lah mana ni no dah sugi le Allah lu lah ni lo betul ni bersuatu bahawa dah pipu kau ti pero dah pipu mau kuba no aku ni betul ke saya ni boleh ba mereka tak le kau perlu kau ada di kau ada sinya lalu kita sikit ini no, ibu pak alberno sahaja, bapak cuma kita sudah tak pernah ada no, bahasa nak ini di sana apa tadi kita ada hak kau mana, kita kurang kau mana, nak ini lo kali, tak kira ni ada saya cuma saya mana baru mungkin berani apa sih lo, lalu mana tu le saya ni amar sih kira lo, ni mana ada jalan bahasa lagi, dalam bahasa bahasa ni tak kira kerja ni, awak kilo mana. Wira kita sana bukan ni balik ni ada cai tu pewi le putar cai le Chicago ni don mi bar pre wala nampak saya nak kira bila masalah le kira kalau dah le saya beli apa bukan ni ujung lo kita ni bukan ni kira ni terlalu lejar le cai mana mana kalau ni tak kira kerja ni okey sebagai saya beli apa le awal mah bawa kau boleh tagi, dan lokal mah bawa tak boleh tagi, dan orang kau ada le tagi, no, kerja sebagai saya beli apa tu mah, no tagi kan ni, tali je tu temu no, hele aku tu faham milunya kalau milunya kau isu dah pada supu dah buat ini kau ni beli aja, no, lagi lo sesuatu yang mana saya faham milunya kau kan leceh apa ni, heki ni.แต่มีอะไรมีที่พ่อเราที่หาที่มีกินมีนอกมั้งบางนอกเขาเรียกว่าเรานี่เราสิเชลอยู่มั้งเรานี่เราสิเชลอยู่นี่คือมีอะไรนัวไม่มีข้าวเยอะสิมันจะนี่มั้งเนาะวิเราเลิกที่เราเว้นมีว่าเราสิเชลเยอะเราเว้นเนี่ยสุดท้ายก็เราเนาะยินนั่นเลยว่าก็อะไรก็กินแล้วเว้นสักคิดเลยจ้ะเนาะบางนอกเขาเรียกยินเนี่ยเลิกแค่นั้นก็เว้นแต่เลยเอาไว้ถ้าก็เชื่อพูดเราเป็นที่ปรารถนาเด็กกินอะไรเป็นอย่างนี้ถ้าช่วงไม่สักจิตเราเสียวิญญาณจิตก่อสร้างเราเอาไว้แต่ดับแค่ถ้าเวชเลยนี่ต้องถ้าต้องมาเขียนนี้ถ้าไปที่ฝักถ้าที่ฝักแค่เลยนี่เรียกแต่แรกคือครูนะเราสร้างไหนแต่รีบครูล้อคนนี้จีบครูล้อเดี๋ยวเราเอาไว้ไปครูสิไปครูให้แต่มีครูจะนั่นแหละครูกี่ละคนนี้เอาไว้สิปีเตอร์เดี๋ยวเราสิไปสุขเกี่ยวใส่แบบนี้นะเราอยู่ในสายที่คิดดูนี่มาได้ที่คิดดูที่นี่มารู้ที่ว่ามันเว้ยหาลูกอะไรเนี่ยยี่คิดดูที่นี่จะสิบลูกใส่แล้วเนี่ยลูกอาจจะทิ้งหัวสิบ่าเชื่อเลยสิบ่ามีเราสิบ่ากว่าพูดมีบ่าเป็นมุสลิมลูกอาจจะทุกมีสันมีบ่าวิเราจะภาษาอะไรจะเรียกพิษอะไรกี่เบลล์เรายี่เลยแต่อยู่มุ่งที่เราที่ไม่ได้ภาษาสิบลูกที่นี่เรามาสักแต่แค่เลยที่นี่เอาไว้บาลภาษาโอเคใช่ไหมน้องคนนี้เนี่ยเลยหาเราเสร็จทำงานเลยจะแต่เล็กครอบครัวแต่เล็กครอบครัวเดี๋ยวสักสิไปบาสิไปนอกเล็กครอบครัวแบบนั้นนี่ยาวต่อดูบาสินอกในคอมมูนิตี้ยาวต่อดูมาสนายก็เล็กครอบครัวด้านหน้ามีคอมมูนิตี้อัตราดูบาอะไรดูด้วยแต่เราก็ไปได้ใส่แบบนี้นอกกิจใส่แบบนี้อามาราศีแบบนี้ดูนอกเนี่ยอามาราศีก็เลยเราเป็นไม่นานเรานี่เป็นกี่วันเลยแต่ใครมาที่มาแบบสนายก็ทุกคนคนนี้ก็มาอุลมาสนายที่นี่ถ้าเลือกใส่แบบมาที่แบบใส่แบบบานนี่ดูนอกแบบแต่แค่เล็กแค่นี้ก็บาเราใส่ใส่แบบสุกุลเราเป็นแบบไปเชื่อมต่างกันแค่เล็กภาษาไหนกันนี่บาเราเลือกใส่แบบสุกุลนี่แต่แค่เล็กแค่นี้โอเคแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราพาเชื่อชาวบ้านเราใส่เรื่องโซเชียลเชื่อพวกมันเนาะ
para peli tastabra you digata chapotra jata sitobra jarake doke jeta ule jua sitobra ni sasine ke jata sitobra jarake do atamagi tepani monosito tabe nonori lagi no saya beliau pupaya lo lalu mali ketinya lo sehingga saya beliau berdoa Yesus sebut kicau macam pada jo cakap cilwi cakap cilwi na ya cakap cilwi cakap cilwi tu mungkin ada mila jemino yang malam tapi mungkin ada saya ini demi jenuh saya milo saya nyawa nara itu pun dari luar luar malam aku ini petak ni lokal no. Yesus cakap apa macam pada klip cakap lebih cakap klip cakap lui cakap setiap bayu dan nama lagi memilih tak komite ni lalu satu para takik ni kodor tak sih tahu berapa ni bo batinya juga lalu tak ada panik ni sebelum lagi saya berapa sebelum kita berempat sama terasa pada sinaya ada kita mereka tahu saya lucu itu jadi kita bah kita ada beres ni tapi saya cuba Gimana begini? Mana sen? Ya, negara sih di sini ada parti lah. Orang yang pada sen, yang pada sen orang dunia ini, tapi soalnya ikut negara, dah ini apa? Yang pemukul ada, bakal tadi mupan, nanti ada kalau orang siapa, kami doi siapa? Siri dah apa lah? Tengok baik kita mana? Live by faith. Hari dah. Live by faith. Dah berumah lah. Sebelum saya tahu tanya lah. Hari ke we kabaku kueta. Kita nak cakap pada orang dunia. Pada mu lebih sini apa ini? Dunia ni demi lebih terang pada redana. Orang redana. Demi lah we walk by faith not by sight. Dunia ini live by faith. Orang redana. Kesaya pula. Demi lah dana mana? Orang dunia. Sesuai kesaya kalau kita tahu dunia ini apa? Itu pada kalau orang itu pada banyak orang tu pada tu tak kibusi, we kabaku sebut dulu, ye, tak gelu lalu we kabaku tiba ye baku toda, do nedena huba si ye baku betul toda tama esuku, do nedu kikau kebani misi Nedu tiba ya la ta so do nedu ko ya la dana tapo mil ba menule tama diu do tama nisu owele yimenya do ta ilo sokilo utawe do ta gilo bolo ba toto ta no mata dini do tasto salowe do ta sinyo to tele tolo ba agiri wa to ba ni mana buat tolak loda lo, tak sudah kita mata aman lo. Kalau buat tahu kalau di depan ni hari ini batu showdown lo, mata ini do, tak sinyo deki le tahu lo. Next na, kuat ada kuat kelu depan lah, do kuat cita do kemana, do pak kemana tu tadi. Jadi jika mata mahu tu mila, semua ni depan bu. Lalu kami sibat debat tu bahasa do sudena ba. Sorry lagi di kuah ikut tu kita kuah kisipo. Lalu kalau wali sesuatu ni kau ada Babylonian, kuah kisipo. Kuah dikeliru emas sudah. Kami ada kuah dikeliru ni pada udah semua sibul lagi basu. Do mateda
le le ta le ho ko Allah phale di to ka mani su ta o we so we Allah le te me ba ta we ba ta we ta bo ke le de ge ye pa wa ta ba wa kwe da ga te wa da next na tra te ga ni am yu da Martin Luther te me Martin Luther le America Martin Luther King Jr. da pa ba la o pra da la to lu ya ko si ta to ye ya lu si hu me kwa Germany bolo wa ga ini na next na te ba ba la apu bi ni ye ya ba kwe da ge ka ne apu bi ni ye ya da ti lo le so ne ye ya lu si ble mo na da wa me ra ba college jo pho da le ma lu da le jo lo jo tho mu ti na lo we ki ha o ko mo ne wa ba to go a terrible third and lightning storm mu ko su ka li mu lo plada awe ni mera Martin Luther de gai la bam lu ko le ne le awe anno city to lo we all college jo ne da being a child of his time was superstition ko lo te ora we o wa mi pa ga la o da ta su ka ma na ka ma o te na ba sai ba na awe na ta mu le he believed there was a demon behind every brush when now la ke yeme ste tu wa tu ta to po o lo ne ta mu kha o we ta wi ta na o we phe ne ta wi ta na ti pa ta so mo ti pa ne na pa ta mu o we pi ta ti pa ne ba sa ro mu te na be a we ba le kho pro mu ko ke li so go lo pla ra pi the stone qua tornado lo ti no ba hi lo ka lo ti pot lo jwa lo do lo ta na ne a ba ko ra ta chu pa da wa khi ba chu ka le sai ba no me ma pu phe da du ne ma ye ga get off monk 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 ka me ra fa kha me de me ta bu ta ba ku lu ra apa so sui da ta ga ni we ta lo o do lo na ba kwe da te wa we sa tho and when you make a promise like that you keep it ni we ta lo o do ni we sa tho ma po twe ta lo so he entered a monastery and there he began a career in which he sought to erase his sin we sa tho nu lo ra ta ku sa ta pe ta ma ni to ata de ba ti de pai ni ba ta pla bi lo we sa ro ma we di le di ko ta de ba pla go ni because of sin simply by doing good work we sa tho ma ta ge by many prayer meditate ta la me ti fa kha fu fa kha wa fa kha la we di ba meditate lo we so mo la ta de ba pla lo confession of sin te la ta ka ma le ba lu ta do o do we good lesser mata ge ko mi de du ta wa ta o du da le de to por kon we mi ra le ta pro he even sleeping on the stone floor in the middle of a German winter le ta u ta kle di ni without a blanket we mi na wa le pa ta le ko le ko le to o do ya lu ba ko me le we mata ti pa le we so mo da la ata de ba ti le pa de ka pla bi ke le lo Ahora, look at that over that way. Martin Luther quote. He said, "If anyone could ever have been justified, being accepted, righteous before God by mockery, it would have been me." Wa tegaga la le mi bata pa to pa lo wa ko po ta gutless ta lu to ta di du pa so der gane Kamera sao meditate mata ge ma chu ko pa tu sa ta we so mo la we kami pa te lo pa ta de pa ta ma fe di ba sa ro mu ti ni pe we pa ba li ro me sa do de si hu de si nui ne Romans chapter 1:16 to 17 already you met shabala creator ta ku so ba already me you are so mo la ta ku ki ko ki ye pa la su ke na ke ta ko ga de o
lỡ bà yu đọc là số ở bên miêu nào vi khả bà cú sẽ có miêu bà Jewish đó đọc bà hele pro sẽ có là ở cái đi yu ta lỗ platform ở bu lỡ ta na su ta na lo đi ta quay ta tôi này qua to bà lỗ có mua lỡ ta na lo thì nhà này bắt tay mua bà lỗ có bà lỗ tôi có miêu đã qua to bà lỗ có mua lỡ ta na lo kami kuat lah kot dia macam tu tu. Bahasa do ta lu ni, demi le petai dia kuba. Wala tu yua, suki na kikisan suki te pani, bata pato palu palo. Aku do, pato palu kemu le tanah. Even Gentile, payu dah pomegi, pahile pomegi. Pagkamut ko la tanah lo, pagkamalut ko tanah pasal bala, wikabaku petinya la wikabaku udah tasi kuah, do atasi kuah dah kesaya, begitu juga na, tanah pada le question state, wikabaku le udah selesai belum, tanah pada le petinya la lisosui dah lebih le. Tanah pak udah bola terbang question state me habak anguish wait reward na atas ikwa kesaya ala atna apa kita dulu data lekobro tanah apa dia pani hesoni ala reward ta lagu bola na hesoni ala ta lagu bola we habaku asalut sopo ye be pani tiba siko kuata lupa kali depan lado kuatida do kemagma do pa kemagma tu sarki agedi ye kemata mademila tenguni depan apu la pami sibat deba tu basa do tudena ba ye kita kata ke kukopo ba menu kola wi kapaku ba ora ta tiko ke saya le why ha dunia ye on ko bale do se wena khati we serve body so body asabo ke data na disese bo na negeri ko ra kesaya why dia wale wada sewa pro wale wada sewa ye idi ko ye na kesaya why na pakai tahu putra pe lei ko maklu wada takrusa pa petra ne tu pa le tu pa ora wa community mu ye na le ma olo pa to batani tapi ko ye na tadi kau why question state do pepe ini apa bulu bat kalau ada Babylonian ali sosiete apa pada kisiko Babylonian people is pagan pasti apa ini non Christian tapi apa kribo ba tapi apa suke na ikesaya masa do kesaya suto da pa kisiko de pa ya tu tadi do ke head du ni wala Jerusalem lo ya no tela blala ke sala thulo yu de ba ye kesa ye ta so sui de ga pti ba ya no pa ala ta si nyo go la no pa lo ala ta so ko lo go ye ba ke mi ta su ge ke to so de re wa so se na mana ga ye cha me say I will be there tomorrow wa kwe mu ya da Kikaraka, ye doba nya doma, ye parale pawo pavine a hita sektor na re de vaya na awara de ni ye me preaching now without power pane is easy a lot easier nya no male go pasara dito to the body wa ita si de la ne ye ke se do ma da ye do ye le mama do ita ne 1:30 am ye ba mi la ye mi 4:30 no la da ye kwa chu ye ma wi ge la ye na bu la ye ma kwa ye la che la pe che ta ka si di ba na ye ba kwa ta shu che che ba da ye let di ba the subsala pa de ba sa ro de ni ai ne ye sa ka ma ba ta ki ta ba da ma mo sa le ki chon wi ki to ko pa le o ba le sa no ti nya ya le ki to ko ba le wi za su yu ra su che ni ba la ti che
berarti contoh kita ni lo apa mula okey. Tapi rumah awak you kau tahu pun kesaya 20 nanti ye betul le kau tahu pun lah dia tu tahu lah itu mimo ah. Nah, tapi cuma mino atra kan merah. Cuma tahu apa dari ye lelu tai bakal hoya kira nah cuma tak tu lah betul apa. Ini ni ye kiri request kita ni kau ada nak tiba dia tak betul lah. Nah, tiba dia thank you pastor. Kita thank you pastor. You are welcome to the rumah. Dan dia ini memang pastor appreciation. Jadi cuma dah itu solo tu kan. Ini di kisi kubari cuma dia tahu apa dia depan ni ketelai mah. Pastor appreciation ni. Wahai kutu tahu putra, awak gift card, love gift na. Tanpa betek kalau dia na. Wah appreciate wah pastor dia, oh thank you pastor for your service mama. Nah, wah tara tekla, thank you sakia. Tahu putra ham ni juga kena dia. Nah, tapi kau ni, terang lagi terlupa gift bah, lupa word of encouragement. Nah, itu tahu putra. Aku dah love tu berlaki ni. Apa tu pada? Hora ye ko be kini. Ata lila meri yawana. Yo be ni ba. Ye ma le tamalo na. Hora lalo ni ne tsera kita rela. Follow with me. Ite no ti mana. Le no ti ki tarela. Ye ke me tu you dress mana. Ye go dress age kita la. Ye ke me tu ma mu le ye ke le. Tap lo hora ye. Lehaki, ye mami utane ye keke, pasai miruwa pasana ite terjadi mana, ye kedua lagi, our program, Okay, question ni, bodoh tafi kuah lek saya lo, masa lo why ni, kesoni pada talah kepala, mudi ni Okay, cunya, Bam lukul we kabakuba fikwa kesaywa le tiwada. Now next one is Tewada he saw problem with his people. He saw sinful men who were trying to exploit his people, Jewish men. Awati ba wada la pa man oho apaglu no ba yuda po no particular la tmi ba kribo ba te phale ne. Persu awada kehema no wada pa yuda po Rasoda, Pep, you da po, Ota Loni, over businessman. Kaya you tolo do. Talo create tao poor, Kabala, tao poor. The Bami business pa. Akoda, had to look tao po with Pagma, Long tao po. Akoda, Penny Sikopala, Pura, ruler, leader, judges. Pakai ni mina, wah okubli okubalo. Agora, wika baku, fikwa saya, ye ko baku rona sile, mina ko ubu di la, tak fikwa. Learn how to ya, wala. Agora, pastinya wala we kabaku nak sarawe mata taku sobe around BC 600. Lalu apa kerja tadi no? Samoshe pe, kimose ye kisi kini, kesaya malet tu apa Israel apa? Samoshe kesaya malu ada, parum atau apa Israel apa tahu ila? Kita berkah, ye apa lagi mo? Pakai tahu putra, tapi tahu apa ni? Abu dalam, Agora berkah petau popo petau mula jika begini, balik kau pula di sana, boleh lihat berita terkepak kau pula, semula berkah pakai saya, hilang patron lah, akhirnya boleh kau pula the dan semua ada pastor appreciation mah, pokoknya udah nialah na. Agora
Kesaya mehel apa terlalu pemintai ni bah, pemintai ni bah, kita ni berkepasar figure, just a process. Dah berbau dah pakai lu pasal terapa dengan, orang semua sekali kesaya ni, dia orang kesaya, nama apa kamu iba mula, tapi nama laya, nama laya ki iba mula. Le ihe ketujuh le demi suparo ini awak ma apa go muni dan itu mampu mampu ba aldir kiwa wiya disiki sebuta tujuh lo kuada nado na dono lo iwa kesana ni kesana ada tolu lo masa do bikuto ya le disini tak agak tu lagi pada tolu lo atle potong nyoto mi ba muni Wala ama gelut to ba kele ni mi aba mi le. Aku dah terberkau berusaha mula berbalik kau berkuasa meda. Dile basaro saya sudah perlu bawa. Skip ni ala tanah pagi awak three more patient tanah pagi. Wihabaku tu bawa toba lo kemula tanah. The trusting state. Obana, kesaya mereka, kenapa tiba? The trusting state is mean living by faith. Mula dana, check by check. Awak pemara check pay wala. Jadi semua isi kesaya ye. Ye jemur, ye kepasan muai tegak tahu lah. Jemur orang bara tertila presa kodi bate fena, kikar ka, itu nama barang dewa ni, tahu putra yang mana seor bawa, atau lecira ada, tahu pun sabar yang kami palam muncul berkuara, atau masih bawa, kalau kau berterai ni saran bawa mana, dah hilang dah begitu mana sefor tu mo, terai, ke, dah uma kadar luar ke. Kita tahu putra kita malah Allah ada ni wajib bos tak kuat je. Terada tu memang ni wajib boy dah. Kau di dalam wajib mula wah tak mampu di sini. Jai dah. Lagi kau dah. Lepas jumpa ni bagai tu mo tanah orang. Terada orang tanah jiwa lah. Ambil kau le tak pasal suita terul lah. Ini tanpa kita bala trusting, bana ni saya lo. Pada bala kemudian tanah lo, taso tepat kabar tanah ba. Memi bala amada ni kemudian abu lo. Lebih di situ kau tewas siapa badi ni lo, pasal lo pada lo ni kemudian tanah lo. Ini disosi papa ni ba, terus siapa kalau pada lo. Wika bagus ada kisah buki tu lelui. Jadi, yuata total lo pratol abu, letan sultan ala. Dita kueta tu ni, pato balo kemuela tanah lo. Kabasiko mihusta parga. Next two page na. Parga ni miura Francis August Schaeffer. Opera orang lah January 30 di Tokyo di Siki, tiga ada di Tokyo Hosili Lam di Siki lah. Ini miura, Francis miura America bermata tak kubusat theologian, philosopher, miura Presbyterian atau putra mereka lah. Awak dua tahu ada LA community lah Switzerland, dah masa bola. Awak ni kita dah tu pen itu ni pen itu tiba awak ni theology ada kalau atau sedar atau dah keru pekal cult tak sultan nala kemati patega. Dah begitu dah la Protestant. Now Baptist is one of the Protestant. Tiba tu Chelsea Street je, aku dah boleh rasa kau ni, Amerika Protestant.
Awa mitra padu digala eta saku soy lo. Next na. Agora wete udari kesaywa lo parada kesaywa sogomolo. Quote Francis Schaeffer Deoda, God is there and he is not silent. Kesaywa le odo pa tobolo. Na kesaywa le upei lo. Do kesaywa le ubi ubo le buo ba. Awa keduda le buo. Kesai kau mah tak lo, anak kesai awak lagi pokok pelajar awak Living by faith, kesai awak bukan siu tahu pun mah kau dah kela, kesai awak kemata lalu buat kesai awak tu ubah bah, tu lepas semua lu ada itu bah, tu lepas semua lu ada kegiya, berarti tu kalau aku tu apa orang dunia, yani tadi yani dijual mu. Dijual temu bapa itel imitera ya itera lo kueran. Berarti itu kau udah tu, pada kerugian bapa la tu tahu bah, pada ada tu semua sebab. Aku dah bahas tu cuma la tu lonely, tanpa semua. Kesal kemana lola saudara we, hipokopo betul lupa terapa tu, kesal sobiwa. You are sida sabun si queen. You see what the kegini letter to my dibata dito do a matter of tukuna you me where along. Kasay shukri now pamite a dila basa at dewa a play for the pa. The tutama dibata or tutamata the tukuna you me you are pokalo. That you learn Tilo cole Bata Silarova Kasaya Kamatal. Tenala Baba Sukina Diala Danapatha the present state we Kabagu Queta Kotapetera why the look at them that are praising get up but made the Sukusa Kuba or Yanuma but the Henry Atomi Baba Bane the sit up to exile gave up. Yang you dama tadi ni, bahasa pay ni dewa pada litas rubaya sirat dewa, memang dia pada tenia dalam nane, mau tu kusaku tu pisahnya ciho, lalu buat koni ni, dah pada enemy ni, mau tu pisahnya lalu pergi. Wika bagus sebut ni, na bertinya pada meta sawi enok tegel na, di sosial dewa pani tasawi enok. Aku dah bagaimana nak kripoli plepo kreator popo terpala si plus si posi top trust malah kepok saya kera lalu ketahui malah kepok saya kekera ni bagaimana tahu demi bagaimana nak tahu demi dapat tahu betul pride next page Kalau pride is never satisfied with what one has. Pride must move out. Banyak ada pride kau ada lah. Oh ada lah. Tapi kalau bersapi nak berana, aku dah di tu nak tahu siapa berkesal kekau ni move it out. No hati pi tak patut dah greedy. Yang betul lobat. Banyak modern yang tak lop alat modern, tak lop tak lugu pani. Keban no hati wi, awak beda dengan kalau pride, tak greedy tidak pani lop adi so mi ulah. Awak beda dengan does fire ever say that's enough wood? Kami umia, kami dua hari kami kuila tekin awak get tobo lah. Aku dah tahu bunyi. Begitu kuila lah, tim kiman, mi utir pane kalau pewala. Orang berkesai syukri, teba wada apply sope tu. Kita lagi bahasa projek lah, bahasa projek lagi bahasa lagi. Tema tak kisi huye sikhi ni. Dunia tu Yesus siapa? Plan mungkin nak suruh Allah dawe abu dikiri. Dia pada akhirnya kahawa wala nak kau ada. Peter drew his sword and he said, Jesus, I am ready to build your empire. Saya syukur, lalu buat mana?
ya kan dura ya kan tuan lo bonum lo pasaro saya suka put your sword away palagi nana atrobu wala akhirnya ne kahau wala na kau ada lo semua lagi dunia ini pemimpin puda kasuki saka ta pade pagma ta sulo sakui ta pak pobasa tahu isi job kerja ini mah saya syukur itu lo pada pagma palagui penala drop ni lo next Pues yo tahu popo, pergi batu bateri wa, masa betak tu kita mimot terlalu pema. Ini kena terlalu berikut atas kesom. Ye mana kata kita delay, did not mean God deny. Kesayuan mayi mana tak seketoi itu mila kesayuan reject, betul cukup apa? God delay our as a part of His plan as open door. Kasi orang tak delay is okay. It's okay. Okay, yes lah, bo betul. Bo benar yes sih, kakak bo. No, ye payah tak lele lah. Ye payah tak boleh lele, ye kucing pagi lah. Ye cuma le, ye kisah mo gede ye tak say. Ye sarah hotra ni kisah mo cuma lanti lah. Ye hotra ni tak nak apa tu. Ye si terada ni ye nak bisa mana tu. Akhirnya ni pemetu tu dah batasan mana bah. Malah betul pergi terlari lah berdua tu. Awak delay, kalau tak mahu mana, demi lah kesaywa, terlalu nak tak jumpa apa bah. Kesaywa awak trailer bawa, kesaywa awak terletak trailer bawa ni lah. Next now, we have a good sikwi, you are yang kesami ini bala, mai kali tak mau kau tu, dulu ya le lot thot pokok lah. Wah. Misalnya bah, tak kalau kayak palon palon lah. Awak tak homo tak pad terhiang. Awak orang lega panen, kau lost tak lagi ya. Oh mesti, awak aku minimit, aku nyata metron, mesti tahu mesti lah. Tahu mana lega pan. Orang wika bagu solo bah, bagus saya, mah kau di tak homo tu. Dulu ya le lot thot pokok lah. Le KBC USA teratama tak opo kelat lah. Isi begini tak opo lah. Demi dah satu yang letak tak bisa tapi tak mahu ni. Ikut dia ke? Kau dia dui dan nurut tua dan nurut dari jiran. Dan daerah kita korban esok pun dah tak lebih dari sehari ama. Agora kayak di pokoknya ada kesayuan dua dulu, pokok di tahu mau pergi serba di kereta apa di foto. Agora pemama tak bisa, dulu mungkin bisa dunia lah. Tak tu lagi, living by faith. Tak sudah nak faith transform the heart. Ada berkah ni, kau pun boleh tak sudah nak, agora do sort lagi bahagian tu tak TWC kalau faith survive the test. Ta sudah naik ni dulu koplo mana watasi serta dosa. Pada kala koplo pada driver license ni kepala dosa. Ada sewa ni metro pada makan ni mah. Kesayaan dosa mah kau ada lah. Aku dah jenah tu kupro bata dah seko, ada le tu orang tak pada pagma kesaya mana. Tak tu le ki living by faith. Tiada
you are brought into a right relationship with God. Meta rilo tado saya ada cerita apa begini, meta labang itu loh, meta labang itu loh. Mungkin dunia ni bakri buat tu, terberapa ia desa apa, lagi ia apa percaya, abu itu desa ia mau, ia nai once a week Christian, dan kita bakri buat wah, mestilah saya dah desa ni buat taruh dasar sini sote deh, once a week Christian kita. Itu lo biarlah. Tulah hasil oleh dunia ini, tu miara stay home Christian. Isi dua tu, pakai buah gila lah. Oleh hikribo. Tamu tapa oleh salah. God is a spirit. Pasal apa pay ni demi tadi ni. You are brought into the right relationship with God. Number 2, you step by step live as a branch on the vine. Kalau sepi dia ni, kebat dia buta amu. Dia bila saya buta amu bane, awak bata peten berada, awak kita ada, awak siapa ada, awak peta pekok peta lesi ko. Pagba usut lah. Jadi mah pagad do method sato, subutalo. And then number 3, you will live on Judgment Day. Namitu dah tasutan apa ni? Nakuasa meta ni mah. Nakuasa meti pokok tadi ko ni mah. Nakuasa mesti kalau nak kesat tadi tu ni. Aku dah ketiba lah. Wah kisipu kalau tu Babylonian, kehem malah pada Israel ke beberapa Yuda pun ni, lagi saya menyanyi ni it's just like a small teacher. Demi demi. Masa dah lebih kamu menyanyi dah Yuda pun tu ni, kita lebih lah. Lebih berdana risu mah, orang tu mesti pun suka bila. Awak ni bakal ada tipe kau baru lihat tak kuasa ni. Dini tu lah, sono cilu berat. Berat dia berat. Lagi saya menyanyi, merah, tak mahu ada sedikit lah. Seluruh kumura sekolah, so berhati ke saya, mereka mahu wei, dah nak kuala lagi, wasit paru apa. Awak ni apa? Sahabat tak kuasa ni. Kalau tak tu lagi kita, nak buat tak boleh lagi semua tu pun. Bapa kuasa ni tu muni kita, tak kuasa ni. Dia, aku dah dusu lagi, peta tak sudahna. Umur tu datang yang aku ni. The righteous will survive Judgment Day by faith only. Kaya ni tiga kau kita bagi guru ama, tadi tiga kau ini, awak berhasil lo, tadi mutlu berkuat, atau mutlu berkuat ni berhasil lo, tadi dah muda mata ke, everything is related. Aku dah, aku kuasa metku, tak kena lagi saya ni paling ke, maya so itu berko, ada, ni dah selepas ini tu ada. Tak lupa